tunin video tha kan na sim ki taw tin chi video pen chu he le miza mo pa Maheshwar thounaojam ki ti pa ma hin gal ke pana he ku ki te min sumin shading la ku ki te mona ding bep siwa hola ma he social media hi halang za na ku ki te adem jingin ku ki te he itile ka bola ma ho he ai the da min si the dem ti ngai to jing pa ma he to sei na pen chu achomlam kim ta hin le do di hin tin a video he nge asawin video minute thum lang ene yong achomlam kim ta kan sei ding he chun bp ho kan ne chama sat hin e pela thuong sei tam telovin a video he na pan ngal tuin ana sei pan taw to guys Manipur sida akoi party na men work to kadaba men moto amasu haizage akoi mitai na ST san base si su first priority thamagani akoi na akoi party na fazana akoi ki first priority thamagani political party oiraga matam khudi makta politics tawni have sulaite political party oire haidina ai political person oire haiduna matam khudi makta politics tawni have laite awar di men moto di akoi ki development damang unjin ba imalai pa kaning ba imalai ba kita thabak tawning ba sig agenda sina momang thamnaga bo akoi manung da yada da yaw gadra ne dai do ne sungyaw daw roi Republican Party of India Atwale Manipur State se Republican Party of India imalai pa kaning ba imalai ba kita thabak tawning ba sig agenda sina momang thamnaga bo akoi manung da yada da yaw gadra ne dai do ne sungyaw daw roi akoi gusi state party oina election commission of India na state party oina recognize tawre recognize tawo sida yam nungai jabadi akoi na hanagai khanjaba lengdana akoi ki pandam lengdana thamjaba regional party oina work tawjagani regional party oina akoi Manipur ki soil da tawgada thabak si akoi ki mina khangadabani Delhi da thammi ba high command na khangadab nati haibe se mamang dai hajara la apani political party oiraga matam khudi makta politics tawni have sulaite political party oire haidina ai political person oire haiduna ai political leader oire hairaga su matam khudi makta politics tawni haibe laite mayam yabi ko aduna akoi ki political party sidi political party oijana su awar main motto di akoi ki development damang unjin ba mai unjin ba akoi ki Manipur sida akoi party na men work to kadaba men motto amasu haizage motto myam dugi marakta akoi mitai na ST san base si su first priority thamagani akoi na akoi party na fazana akoi ki first priority thamagani sida yellow ni club so koi na koi support to kani thaje akoi mitai na ST san ba akoi party na mang thaduna si ST chandaba ya de ko haibagi pandam se mamang thana akoi right thamam thopa constitution da akoi yellow ni sinsigi akoi hanadagi su akoi tribe ni aduna sigi akoi ki tribe status to amu phangbagi wani sida akoi na ngamjaba thapta akoi party na su mang thana akoi mitai ni ST phangbagi akoi phangbagi da bada akoi RPI Atwale Manipur State Committee na su mangjin thana yawgani propose tawani hana su myam da haijari video chu in so ke du no kata san den la chipa hi RPI hi Republic of India ki ti hen athawale lam kai pa thu se na kai le do ding hen na ma he athawale lam kai hen Maheshwar he ama na se na hi igamu Manipur hu do nom igam adinga na tong nom ho agenda masapen in ki koile koi ham party a ampang nom loading ke ho party hi state political party recognizable pi taw e masanga pa na anaki day regional party anaki tong ho hi Central Delhi High Command hel lo ang na to na party chu ahi tai tia se hin na chbala ase ni kit na in political party hi mana phat jo si a party na to jing ding ahi poi tia se kit na la hin chbala la aga se kit na hin ke ho hi political party hi jong lang ka party hu atu adei chu development ahi tia se hin jabal ase ki nine men moto chu hele meite ST a koiding hi katup thupi pen a hi masanga pat
e ho hi ST sa hi ve ji chun agam mi ho zo sit ibola e support da diu ham ti a se athawale party in mete ST mun dingin kapuzing ve ti na kapangjing ve ti a se na chai pe na se chu ban na to hi kan hab be nom chu he le thounaojam Maheshwar hi mete gal ki pat a kona mete langa ha ta pang political party lam kai khat hi in ama na chubale union ministry ho zong anu phat a aga ki mu pi the e ma hin na ipida aga ki mu to pi the ham ti ala ama hi aji chu party party mi union minister khat hi ji en thusei la nuizat ta khat chu hi nuizat ta khat chu hi ale ama hin defense minister pa ko ma jet fighter kuki te karnile abol chi pani kap na dinga hi ana thum hen na nuizat ong omen chuban le ama hen ami te to kinem ta le thang at ta ki se phat na chang anamang hina jet fighter chu ahin sol pi to povin ahin sol pi to povin 2024 MP election MP ate lela akai zo tapon alu ato ki don but lewat kuki te dona thuna se jing vote ohol wangin amiten thula anelo hitan na ma he chiba ama he tomthin sala sang awang nya khat itiam nya khat achang kang deben amason deben ama he na chiba la ama hi ga he theding pen wa ama Manipur actor khat dong hen ama hin Manipur actor hin bana MP election ngana te hi ama hin gal hong ki pana ama hin kuki sa te hi amo na ding ai lo kuki te mo lo na khana amo sa gote te a thu se jing khat ni e ho Facebook hen lang Twitter lang hila ama hi e na zo thang de ji hen ama hin na mi phalo ta hi ama hi ai wangin pathin na pha sa lo jong hin te ama hi MP election na te wange MP election so kai do zo to pon hila akai do zo lo wa nga he ama he thunei ta khat he kin in ama minister hong no phal aga ki mu to pi the no phal long ne ama hen ga chi a ga ki holim pi the mi khat he kin in na ma he ami ai wangin iti ti dam ami ten ama support lo ji a so ala kai lo he ta chan chu hin ka ga se num chu henga sailing le long mai thi ana ji chu Paule kiti hi thilnom lo hin kol pawang khu iga le do gona le e pawa iti ham chang ni kim lo ong onum ji hin na e chon chon ki ngai thi mutivin kana se jing sama bang ka channel he lung se ten like share subscribe ne bol pi jing ding timin tunung tu banong le tabanga he ne support jing wa ne ki tho pi jing wa 40k hong nai lam ki tan hi 40k he no pangloen ke hi kalol hing the pon hi no pan pina ka ngai chen 40k hong ne lut pi min ti a last pe na no ka subscriber chung ho la ka viewers ho chunga team na nom khan ne ho ayong le tunia dinga video chei chani chai tang ka te